Dok ti danas fitness influenceri objašnjavaju kako da izbaciš hleb iz ishrane, da si rođen u srednjem veku, jeo bi ga i pitao ima li još. Ne zato što je bio zdrav trend, već zato što je hleb činio preko 80% ishrane prosječnog čoveka u srednjovekovnoj Evropi. Danas ta procena je svega 10 do 20%. Za većinu ljudi tada hleb nije bio dodatak obroku, bio je život sam. Zbog toga su širom Evrope postojali strogi zakoni o hlebu. Država je određivala cenu, težinu i kvalitet svake vekne. Pekari su bili pod stalnim nadzorom, a kazne su bile drakonske. Prvi put javno sramoćenje, drugi put bičevanje, treći put vešala. Postoje zabeleženi slučajevi u kojima su pekari radi profita povećavali težinu hleba dodavanjem peska i krede u testo. Time su ozbiljno ugrožavali zdravlje ljudi i u nekim slučajevima bili osuđeni na smrt. I evo paradoksa. Novija istraživanja pokazuju da su mnogi ljudi u srednjem veku imali zdravije zube nego mi danas. Ne zbog bolje higijene, nego zbog ishrane. Malo šećera, mnogo povrća, a hleb se pravi od više vrsta žitarica, pa je zbog toga bio tvrd i gust, toliko da su ga ljudi poredili sa kamenom. I dok se mi danas raspravljamo da li je hleb neprijatelj, u srednjem veku neprijatelj je bio dan bez hleba.